A'udhu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala al-mab'uthin rahmatil lil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uruči janela menge but lekcije koja so trebala te siklova. Jekta radava o najbaro dersi so si kavela men talo sartova sabırcı. Cidajamen taro hajbe, pijbe, taro razna uživibe, angliamen de dika hajbe, angliamen de dika sona, aliamen kera sabır. Kaske, açale Allah'es kere razyak. O Ramazani ka nakel, no açole glavno pučive, dali palomasek Ramazani, kašajki praksa te ana, akea возвишимо, навика, која со нанела награда веж се моџенети, а два и тало, ко вели сабрџија. Ко вели сабрџија которо дживдипе, без разлика которо дживдипе со караке, без разлика од дживдипе со тутка погодинел. Одолеске мангавата крафтуке прален пене. Од тут кога чоргјола тари чаша, на кидингјовела, ов кослјола. А гјарда, а два со наклјатар торошеро, а два да со погодингјатут, мајран тут палал, се о Аллахи, оја кјана чивгјатуке палал, оја кја чивгјатуке англал, за да о дживдипете дикеле англал. Олајко Кураникава керел, уасбир, وَمَا صَبَرُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Емов сабрџија. Ама не единственото сабри ка дореселе е Аллахеске, е Аллахеја азза ва џел. Прала муслиман. Пејгамбери алейхи селам, кава керела чалаква возвишимо дело со требела на менде товел раширимо, а чалескери вредност па кава керел о сабри, којек муслимани, тали вредно, тало котан, сар со јошеро упрал торо тело. Бизо шеросјан муло. Бизо сабыри да торо имани на шалеа муслиман. Екваша ква дини тало сако сабыри. Сабыри те ихере коркори тут. Сабыри те джанете контролирне коркори тере чувствија, емтере страстија, кога капо годинелтут о дживдипе против торо кефи. Аква халилеле пралалено муслимањемо муслиманке, ковакте асхабенгоре табидоненгорет бау табеиња, па пренесингјола пралален, алојек мануш те жалнилпе кој Юнус ибн Убейдулла, котека пенел, обре алюм, те керав туја лафјачал о парипе мере дживдип наскоро. Парипе астаргјаман ко кер, парипе астаргјаман ки мери бути, парипе астаргјаман ко мере чаве ко море састипе. Али амен увек сјам несвесна чала два со поседуинаја. Увек требела некој те посетинела мен ке амари вредност. Па агјар, аква Юнус кава керел, о прала муслиман. Ту суалјан те жалнету тартери ситуација, дали би тереа кја кадеман шеле 1000 дирхеменге? Какрел наква никако наштите овел. Дали би торо калби кадеман шеле 1000 дирхеменге? На сара два товела двајтало невозможно. Емко крајкава керелеске, дикјали кобор барвали пе пиравеа упрал туте муслиман. Одолеске амаре предходникја кава керенсине погото оме ради Аллаху ан, кога ко дживдипе ка астарелснема некоја белјаја, кога ко дживдипе ка астарелснема некоја секирација, кога ка астарелсне некоја гајля, ме увек пенасне елхамдулила. Ем капучерман, сојо себепи со пена елхамдулила, пакава керел, пенава елхамдулила прво со астаргјама на каја белјајаш се шајсине, довел побари тараква сој моментално.
Penava elhamdulillah calodoleske so moro sabări, so kakerav, quaqua pari pe janava isima nagrada ko Allahi azza wa jal. En penava elhamdulillah sebepia calodoleske so Allahi na iskušingaman ko moro imani. Se ako našalgjum moro imani, našalgjum sa. Se sa okova šajte na domestinav, ama našalgjum li i verba meri ko Allahi. Našalgjum li moro najbaro barvali pe togaš našalgjum da meri vrednost da sarmanuš. Prava musliman. Koga posetinaamen ko sabări, džan, o sabări tu ke potrebno ko trim bukjan tu te oven. O sabărgia, dar o keribe gjunahi. Koga se ko gjunahija, prvo trebala te postavine tu ke opučive. Madik dali talo baro ili tihno gjunahi, to je svaker korkuri tuke, koga kereo gjunahi, kasar kohako kuvjan, a dalea ponižinjane Allahe azza wa jel. Dike Allah esko rahmeti prema tutem prema mande, a e dve sekoek produkti koga rimongjo vela lesarikjola bila čomiris, o mas koga rimongjo vela ko frižideri, celo ker bila česte kandela. O tut koga rimongjovala bila čomiris lesa rikljola. A mandiki Allah eskoro rahmeti kobora men grešina prema leste bila čomiris amendar ne ikljola. So cel mukela menge prostor tirana men prema leste. O doleske prvo sabări ker sabări ko gjunahi. Sar sosjan aktivno ku ibadete ako akva masek Ramazani produžin teri aktivno stovela palo masek Ramazani. Duito sabări su i tuke potrebno. Ov sabărgia ko ibadeti. Ov sabărgia ko izvršibe i naredba e Allaheskeri azza wa jel. Ma dozvolin. Toro primeri to vel sar jek nevo akumulatori, jek masek a kerel buti, a dešu jek masek, tena upotrebinele, tena tarele, ov korkori pesar ka čučo. A garda musliman, jek hema sekoja, slabonela toro imani. Oleski ov sabărgia, sar sosjan sabărgia ko masek Ramazani, ko tere panč vaktija namazi, ov sabărgimo palo masek Ramazani. Em trito, ov sabărgia, koga ka pogodinel tu to dživdi pe protiv toro kefi. Ako pogodinja tut nasvalipaja, ako pogodinja tut čorolipaja, ako pogodinja tut problemencar, ako pogodinja tut te maksămja dur tutar te oven. Prala musliman. Pejgamberi alaihi selam, talla menge primeri koleskoro sabări. Diku amaro pejgamberi alaihi selam, kuana muči besnele taro mushrikie. Pejgamberi alaihi selam, avelas ne kjadia situacija te pagen leskoro mui safi korata. Ama no uve kavakirasne o Allah oprostin mere umeteske, moru umeti na janela sokerela. Isto diko pejgamberi alaihi selam, oasen so mule leskere roditelia, mule leskere čave sa angli leste, osveni Fatima radijallahu anha. Dženea ko yomul kijame so vele sabërgji donencar, ko yomul kijame, ka kushtangla ko Allahi, ka vel pe kema nušasos ne sabërgjia ki dunjaja, izvršinelas ne pere obligacije premo Allahi, perdo čoroli besnele ki dunjaja, perdo problemi asinele ki dunjaja, ofsne sabërgjia. Kalel pe jek momenti ka qvel pe ko gjeneti em gëj kalel pe taro gjeneti, pa pala dva kapučenole, ej manušeja, si ansneli neko aš bi bahtalo, o samo dikhibe o gjeneti, o samo momenti ko gjeneti bisterja peri muka, em ka krel na, mena asjums ne taro manusha kolas nele nekat problemi. Vojno kalel pe jek manush, ko vaso ki dunjaja mislingja talo dživdi pe talo ko hajbe, pibe, ko aso penelas ne deman te hafte pijav, pa koga kamerav te manglan sar džukel frdeman, kalel pe jek momenti ad vaso najviše uživingja so sne uvek za Fatimoa čalo Allahi leskoro čekat, niko aš kisežda napelo, niko obišna divesa, niko divesaj ramazaneskere. Kalel pek momenti ko džehnemi ka čivel pa gi kalenlem kapučenle,
tu si asne nekat bahtalo, si asne neko asreknjo, ama kua ka diketoro tanko gjeknemi, sa bistreja adava koji sjansine, mso sjansine. A gjartalo završetok okole manušengoro kola nasine sabërgjie prema e Allaheskeri naredba. Oleske prala musliman. Jektaro sabëri so trebela pogotovo kide nešnica te kere. Ker sabërja kolafje manušenger. Gjanava pogodinela tu tadava koga shunea tu prema lende, da li familja, da li amala, da li opkružive, najšukar kergan, so na tutar dingjan, ko kraj pak tu sjan onaj bilač. Tu pak najviše lafija šunea. No mangava katarta keraftuke. Gjanea palkova kaš frdena barencar, frdena barencar kokova kaš su italo perdo. Toro primeri. Ništo na razlikujnela posebno primjer je kame skoro, ali ma bister. O kam ko bor poviše sjajnela, o kam ko bortalo pozoralo, e manušenge smetinela. A gdje je li ti svetlina? A gdje je li te rijačina? Ali odoleske kva dla momentije, koga rakljeva kakja situacija, ov sarjek bud bari puf. Ali ma bister, ki puf rdena razno gjubrija, ali puf lela lengere gjubrija en panda poviše hajri bijanel. Odoleske musliman, ov sabërgjia, taro lafje manušengere, masigar, se o sigari be italo, taro šeitani. Koj kerga sabëri, kojek lafi, rahati gjivdingja. Koj na kerga sabëri kojek lafi, but lafja ka shunel. Odoleske prala musliman, o primeri e mostoskoro. I butije mosteskeri Itali te spojnel pomegju duj strane, levo em desno. O mosti sarine gazinena, ama no mosti kotana čola, a čalodoleske leskeri funkciji Itali te spojnel, a na te odvojnel. Odoleske o masek Ramazani, neko veltu keteri pobeda, ko te osabëri ka vodinel tut kotoro gjivdipe, ko te ka ovetar adla manusha, e sabërea te va kergjo veltuke, o tu moro robi, a edve ti nagrada italo bizo nisavi brojka, se bepje sabëreskoro so kergjan ki dunjaje. Tut su astargjatut nasvalive, tu su astargjatut čorolipe, a kvada ka na kel. Kavel o dujto dive, o divanglal ko Allah koga ka tergjove. Odeske prala musliman, mana šali verba taro Allahi. Se o pejkamberia, sine pobari muka tutar tukua so arakljove agatar. Odoleske džan i beljaja avela zavisno prema toro imani. Olaj neka rakeltut, olaj te zasvršnel toro sabëri, emo olaj te deltut to hajri, a kale divesesko me rakjakoro, emuve ko hajri te pratineltut ko toro celokupno gjivdipe, olaj neka rakeltumen. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Masek palo, masek dive palo, dive hamdi Allah eskeresa, mübarek Ramazan. Masek palo, masek dive palo, dive hamdi Allah eskeresa, mübarek Ramazan. Allah, Allah ya Allah, masek Ramazan, sare amen te postina. Ya Rab inşallah, Allah, Allah ya Allah, masek Ramazan, sare amen te postina. Ya Rab inşallah. Taro sao masekia, biri mosiyan, şu karalam tua menge, masek Ramazan. Taro sao masekia,
biri mosiyan Şukaralan tua menge masek Ramadan Allah Allah ya Allah masek Ramadan Sare amen te postina ya Rab inşallah Allah Allah ya Allah masek Ramadan Sare amen te postina ya Rab inşallah Misafiri alo tuke pravo daraleske Ovki tu te kabeşa trianda dive Misafiri alo tuke pravo darareske Ovki tu te kabeşa trianda dive